Današnji program je namenjen zaposlenima, znači današnji seminar namenjen zaposlenima u domovima kulture na severu Crne Gore. Govorimo o nekih 11 mesta i govorimo o tome zašto je važna delatnost Doma kulture. Zbog toga što od kulture, odnosno u zavisnosti od toga kakva je kultura, će zavisiti i razvoj jednog društva. U tom smislu kulturu treba doživjeti najpre kao svetonazor, kao sistem vrednosti pojedinca, a zatim i društva, kao skupa pojedinaca. I u tom smislu društvo će se razvijati u skladu sa onim vrednostima koje neguju pojedinci kroz svoje ponašanje. Znači, to je jako važno da prevedemo sve na plan ponašanja, svakodnevnog ponašanja. Znači, u zavisnosti od toga šta radite svaki dan, vi u stvari tako negujete određene vrednosti. Vi radite ono što je vama važno. Druga stvar koja mislim da je važna kako za današnje polaznike, tako i za sve zaposlene u kulturi, a to je da shvate da su ljudima važni oni sami. Znači, ljudi će dolaziti na programe, na predstave, na književne večeri, filmove i tako dalje, ukoliko ti programi njima pomažu da bolje razumeju sebe, da reše neke svoje probleme i nedoumice ili da žive kvalitetnije. Znači, ako to programi ne čine, ljudi prosto neće dolaziti jer nisu glupi. Želim da rad ovog seminara bude interesantan i uspješan. U Zagrebačkog univerziteta umjetnosti i centra projekata u saradnji sa Ministarstvom kulture Srbije koji su upravo mapirali i pokrivali razne institucioni i to je jedan organizovan program, što znači da je jako važno da obrazujemo i samog programa i ono što radimo, tako da ja danas nisam ovdje u prijeku dramskih umjetnosti na CEPIK-u, na predmetima produkcija. Seminare smo zapravo zamislili da pokriju 3 teme, da zapravo kroz 3 pitanja koja su od izuzetnog značaja za dugovnih umjetničkih programa, definisao podršku. Na taj način je svaki centar za kulturu u programskom pogledu postao vidljiviji, prije svega u svojoj zajednici, su jednostavno postali važni naslovi i važni događaji u nekoj ukupnoj kulturnoj dinamici. S druge strane, jesu zapravo ta neka 2 osnovna polazišta, međutim, kulturu da na sljedećem seminaru koji će biti konkretni, praktični, definišemo šta jesu projekti u kulturi i taj projektni menadžment koji zapravo nije dovoljan, to svi znamo, i to je osnovna promjena koja zapravo definiše našu potrebu da tražimo neke druge partnere i druge izvore. Tako da otprilike je to neka ideja seminara. Dakle, on nema usmjereno edukativni sadržaj, on zapravo ima modele koji postoje u nekim sredinama i na osnovu nekih različitih teorijskih pravaca koji pokrivaju ovo polje, ali mislim da je kulturni projekti. To je prvi dio današnjeg seminara, a drugi dio će biti komunikacija sa donatorima i sponzorima, networking ili identifikovanja polja umrežavanja i tema o publici. Ja bih samo unutar nekih osnovnih postavki za današnju turu na sjeveru Crne Gore ili ako ne u okviru sjevera kao teritorije, možda su to nekim drugim specifičnim vrijednostima koje svaka zajednica ima ili su to neki resursi koji se možda trenutno razvijaju u drugim oblastima, a zapravo... Seminari obuke zaposlene u centrima za kulturu realizujemo u okviru programa za razvoj kulture opštinama na severu Crne Gore. Seminari su prilika da se određene teme koje prije svega mapiraju projektni menadžment i poziciju, ili bih čak rekao redefiniciju uloge i značenja centara za kulturu, koji su važne tačke u ukupnom razvoju određene zajednice, posebno opštinske i gradske. Zapravo je to platforma da kroz projektni menadžment, kroz kulturni razvoj, kroz strateško planiranje vidimo šta je prostor djelovanja programskog centara za kulturu i koje sve komunikacije je potrebno razviti prema različitim akterima da bi centri za kulturu jačali svoje pozicije. Svi zapravo znamo da
su 90. godine prilično devastirale te objekte, kako u prostornom, tako i u programskom značenju, da je to uticalo na nerazvijenost kulturnih potreba, odnosno na nemogućnost da se one zadovolje. Program koji se realizuje tokom cijele godine i koji je intenzivno u svakom gradu na sjeveru Crne Gore pravi jedan mjesečni kalendar događaja, jeste platforma koja je finansirana od strane Ministarstva za kulturu i u saradnji sa centrima za kulturu, izvršnim producentima tog programa nacionalnih institucija. Dakle, svi zajedno smo uložili veliki napor da dođe do tog kalendara kulturnog u svakom gradu. Međutim, kao i svi projekti, oni imaju ograničeno dejstvo. Na koji način će opštine preuzeti ulogu kulturnih gradskih politika? Na koji način će biti u tim budućim lokalnim kulturnim politikama pozicija centara za kulturu kao nosilaca, kao glavnih institucija u svakom gradu? Na koji način će se ta kulturna politika kroz konkretne programe i projekte razvijati i da li će sve to zajedno biti platforma za razvoj upravo tih kulturnih potreba, za zadovoljenje kulturnih programa? Veliki, ili možda jedan od, da kažem, ključnih efekata ovog programa koji do sada se razvija jeste upravo razvoj publike i mogućnost posebno mladih ljudi da različite sadržaje kulturnih projekata, različite forme u muzici, u pozorištu, u filmu, u likovnim umjetnostima vide i da to zapravo bude prostor njihovog sadejstva sa tim budućim kulturnim razvojem. Dakle, ukoliko nemate programe, vi zapravo ne možete ne zadovoljiti publiku. Sad, kako doći do tih programa? To je priča koja zapravo jeste izazov tog razvoja, znači na koji način ćemo se svi zajedno boriti da dođemo do uspješne realizacije programa, znači redovnih programa, projekata, festivala, manifestacije, jer svaki grad ima neku svoju specifičnost, neku svoju vrijednost koja već postoji, ali šta sa novim vrijednostima, šta sa novim modelima projekata u kulturi, na koji način će recimo ovaj program biti platforma za dalju mobilnost, razmjenu, koliko se može uspostaviti tržište, otvaraju se razni programi kulturni koji zapravo daju neke financije ili resurse za realizaciju programa, od IPA fondova do programa Evropa 2013, do različitih konkursa, znači, ali kako ćemo mi djelovati na te adrese i šta ćemo mi zapravo smisliti kvalitetno i višegodišnje održivo da bi zapravo uzeli neki novac koji ulažemo u kulturni razvoj. I vrijeme koje zapravo jeste vrijeme jednog izvora finansiranja je prosto vrijeme koje više ne važi, znači na koji način ćemo biti zajedno svi spremni i u kojoj energiji ćemo zapravo biti da iz tih različitih izvora dođemo do određenog održivog budžeta ili održive pozicije koja će centre za kulturu učiniti proaktivnim akterima određene kulturne dinamike. To je jako važno i posebno je to važno, čak i priča recesije nas negdje na to dodatno možda obavezuje, jer samo udruženi u određene, da kažem, projekte, programe u sadejstvu međusobno možemo prosto možda lakše i kvalitetnije uraditi nešto nego sami. Tako da mislim da ovi seminari treba da budu prilika da na jedan, da kažem, proaktivan način između sebe razmijenimo određena iskustva i modele i da to bude jedan osnov za nešto što možda javnost u ovom trenutku malo će znati ili neće, ali je to platforma za nešto što zapravo ćemo mi moći uraditi kao iznenađenja za najavu nekih novih projekata. Jer toko cijelog ovog programa se otvorilo to pitanje trajanja programa, pokazan je čak i strah ukoliko kad se završi program šta će dalje biti, da li ćemo opet se vratiti na nešto što je siromašan kulturni život, ali ovo je prosto prilika da o tome razmišljamo i da vidimo šta su načini tog novog djelovanja Centara za kulturu. To je otprilike jedan okvir zašto imamo ove seminare i zašto su oni prilika za razmjenu tih različitih iskustava i za koncipiranje projektnog i strateškog djelovanja Centara za kulturu u programskom smislu i ko su sve potencijalni partneri na tom putu.